Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-30. Kita bahas tajwid insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ya. Yauma tajidu kullu naf, ini mahmus berembus naf. Kemudian sim idgham ma'gunah. Masuk disertai dengung. Cara bacanya didengungkan. Simma mama tabi'i amilat. Ini siddah mahmus. Siddah tertahan mahmus berembus. Min khay. Min khay ini izhar. Arti izhar menzahirkan suara nun mati dengan jelas dan terang. Cara bacanya min ini jelas. Min khay, ya. Min khay, jangan dengung. Khay sifat lid lembut, rim idgham ma'gunah. Cara bacanya didengungkan. Rim, ya, masuk serta dengung. Muh mahmus dara rohani matiwat. Ini tanda wakaf. Boleh wakaf, boleh lanjut. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha bainahu amadan ba'ida. Kita pelan-pelan ya teman-teman. Kita pelan-pelan aja bacanya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Wallah taqim karena bertemu dengan lafaz jalalah. Wallah panjang matabi'i atau man asli. Matabi'i kum ini iklab. Kenapa iklab? Tanwin berbaris dua bertemu dengan ba. Ra'ukum begitu. Bil ibad qalqalah dan mad alif disukun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, rahim. Ini idgham bila gunah, masukkan suara mati atau tanwin dengan tidak berdengung. Ya. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Ini hukumnya adalah iklab, menukarkan suara nun mati ke dalam mim mati dan didengungkan. Mim ba, seolah-olah ada ba. Mim, ya begitu. Wallahu sami'un alim. Itu artinya jelas dan terang. Cara baca harus jelas nun matinya atau tanwin. Nah, huruf izhar ada 6, alif atau hamzah, ha, kha, in, rin, ha besar. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت
لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Min ini wajib dengung karena ada nun tasdid, jadi ditahan suaranya satu alif atau dua harakat. Min ni mad tabi'i atau mad asli. Innaka antas sami'ul alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. Ini mad asli. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Ini ikhfa. Ya, unsa, jadi samar-samar. Nun ini seolah-olah hilang antara nun dengan sa suaranya. Unsa. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, minash alif lam samsiah. Minash ini hukumnya adalah tafasyi, berhamburan nafas. Cara bacanya berhamburan nafas. Minash. Lanjutkan teman-teman, sahabat Al-Quran. Wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ini nama iwat, satu alif atau dua harakat. Wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Jadi ini rizqa, safir berdesir. Arti safir berdesir dan tidak boleh dipantul. Jangan rizqa. Ini mad iwat. Yang benar rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Selanjutnya hunalika da'a Zakariya rabbah. Ini nggak boleh dipanjangkan. Rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini nggak boleh dipanjangkan. Thayyibah ini ta marbuta. Jadi yang mati bukan ta tapi ha. Thayyibah bunyi ha. Innaka sami'ud du'a. Wa nadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Karena ada wakaf lang, wasal lagi. Artinya ulang ke belakang. Yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Ya,
wa nabiyyam ini wajib. Idgham ma'unah masuk dengan dengung. Wa nabiyyam, cara bacanya minas safir, berdesir. Solihin, ya, so ini hukumnya intibat. So, jadi tebal ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katiran. Sebentar tuh. Ulang. Wadhkur rabbaka katiran wasabbih bil 'ashiyil wal ibkar. Ulang. Wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Ya, ini mad alif disukun dan takrir. Arti takrir bergetar. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Nah, sa ini mad wajib muttasil, boleh 2 harakat, boleh 3 dan boleh 1. Ya Maryam qadnuti. Ulang ya. Ya Maryam qadnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya, huruf ra kalau baris di atas ya. Ini tafkhim tebal, ra, jangan ra, ra. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ini madlin, ilaik. Ya. Sebelum ia mati baris fathah, kemudian huruf akhir ke ini dimatikan. Berlaku madlin. Arti madlin lunak, 2,5 alif boleh. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. Maryam, jangan Maryam. Ini tafkhim tebal karena baris fathah sebelum ra sukun. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ. Ya, ini إِذْ enggak boleh إِذْ. إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ min. Ini ada ha mati min ya, tapi jangan min ada ha mati. Usmuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Begini aja, segini aja tajwidnya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.